Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel ndetse hanakwifurize ibihe byiza no kugubwa neza aho uherereye hose, we tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba agezweho hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero ndagira ngo unyemerere tugaruke ko aya makuru agiye hanze mu kanya gatoya kashize. Uwo bita Kwizigira yamaze kwirukanwa kuri RBA nk'uko byatangajwe. Wakibaza rero yazize iki? Niki gitumye yirukanwa nta n'integuza ahawe, yewe nta na warning yigeze ahabwa yuko ashobora kuba yazirukanwa akoze ikosa nk'iryo yaraguyemo, cyane yuko ikosa ryatumye yirukanwa kuri RBA bavuze yuko ari ubwa kabiri byari bibaye, ariko ubwa mbere biba ntabwo babitinzeho, gusa yongeye kubikora rimwe bahita bamwirukana ndetse nta n'integuza cyangwa se batamuhaye warning nk'uko bikunze kugenda ku bandi banyamakuru cyangwa se ku bantu bakora imirimo igiye itandukanye. Burya akenshi iyo bagiye kwirukana umuntu barabanza bakamuhereza undi mwanya cyangwa se andi mahirwe yakongera kuba ryakosa nka rya rindi yari agiye kuzira, akaba ariho bamwirukana. Rero uwo bita Kwizigira wamenyekanye cyane kuri RBA by'umwihariko mu kuvuga amakuru y'imikino ndetse no kogeza imipira, ubu ngubu yamaze kuba yakirukanwa kuri RBA. Reka tubyinjiyemo neza, nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel yacu ya Sam G Official, ngo ikaze, reba ahantu handitse ijambo subscribe ukandeho, hanyuma kugira tuze tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi, twikomereze amakuru yacu y'uyu munsi, turebere hamwe ikintu cyatumye birukana uyu munyamakuru. Rero nk'uko abanyarwanda benshi mwari mubizi cyangwa se ni umunyamakuru mukunda cyane by'umwihariko mu kogeza imipira ndetse no gusesengura, umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, Kwizigira Jean Claude. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo yari yagaragaje uko yafatanyaga kwiga politike no kwigisha n'umwuga w'itangazamakuru aho ngaho hari imbere. Uyu munyamakuru rero w'imikino wari uri mu bakomeye cyane mu Rwanda kandi bamaze igihe kinini muri uyu mwuga, mu minsi yashize nibwo yagiranye ikiganiro na Igihe ava imuzi, atangaza buri kimwe cyose cyerekeranye n'ukuntu yinjiye mu itangazamakuru. Ngira ngo benshi mwarabibonye, ndetse yavuze uburyo ki yakumatanyaga ubwarimu n'itangazamakuru, ndetse yavuze yuko radiyo ya mbere yari yakozeho ari Royal FM, gusa ntabwo byagenze neza kuri Royal FM kubera yuko naho nuko nguko byagenze kuri Royal FM, nk'uko nawe ubwe yabyigarukiyeho yirukanywe nta nteguza ahawe, ndetse ngira ngo yavuze yuko kuva icyo gihe yakirukanwa kuri Royal FM yari yarasezeye gukorera ibigo byigenga, avuga yuko rwose agomba kuzajya akorera ibigo bya leta gusa, naho ibigo byigenga byo akabigendera kure. Mu kimwe rero mu byo yavuze byatumye ahitamo umwuga w'itangazamakuru, uyu Kwizigira yavuze yuko impamvu yahisemo umwuga w'itangazamakuru ari uko rwose yakuze abona se akunda kumva amakuru cyane, ndetse akabona amasaha y'umugoroba arageze rwose isi agahita ashyiraho radiyo kugira yumve amakuru. Ikindi uyu Kwizigira yavuze yuko yakuze azi abanyamakuru bakoraga kuri radiyo Rwanda benshi, kubera yuko yakundaga kumva amakuru mu bihe bitandukanye akenshi ari kumwe na se, cyane yuko mu rugo rwabo uyu nguyu Kwizigira yari we bucura. Urumva rero umwana w'umuherereza kenshi niwe ukunze kuba ari kumwe n'ababyeyi. Rero uyu Kwizigira gukunda itangazamakuru akwiye kuva mu bwana byaje kumuhira. Bwa mbere yaje guhabwa akazi kuri Royal FM ajya gukorayo, ndetse akora igihe kitari gitoya, ariko baje kumwirukana nta nteguza bamuhaye, bityo rero yumva azinutswe itangazamakuru araryanze cyane. Gusa hanyuma rero burya ngo icyo umuntu azaba cyo ntawe yagihungira, gukunda ubunyamakuru bwiwe byaje kumukurikirana biza kurangira rwose ageze ku nzozi ziwe. Ngira ngo yaje kubona umwanya muri RBA rwose atangira avuga amakuru yose, cyane yuko yari ari no kwimenyereza, hanyuma aza kwinjira mu kuvuga amakuru y'imikino ndetse no kogeza imipira rwose, cyane yuko byaje no kumuhira, abyisangamo ijwi ryewe n'ijwi rwose ryari rikunzwe n'abanyarwanda batari bakeya kuri RBA, by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu rero Kwizigira yazize iki? Niki cyatumye yirukanwa kuri RBA?
bitunguranye ndetse nta n'integuza ahawe. Reka tubyinjiremo neza, hanyuma rwose turi buze gukora ikindi kiganiro nyuma y'iki ngiki tureba nimba hari ikindi cyaba cyakozwe. Uyu kwizera rero zimwe mu mpamvu zavuzwe rwose zaba zatumye yirukanwa kuri RBA mu buryo butunguranye ndetse nta n'integuza ahawe cyangwa se nta warning ahawe cyangwa se icyo twakwita gasopo. Uyu musore rero bivugwa yuko yagiye kunywa inzoga, hanyuma rwose akanywa inzoga nyinshi agasinda, birangira akoze ibintu bidakwiye mu kabari. Umuntu nk'uyu nguyu uzi yuko abenshi bafatiraho icyitegererezo akajya kunywera ku karubanda. Rero nk'uko byagenze ndetse yararwanye rwose, biba ngombwa yuko n'inzego z'umutekano zihagera. Uyu Kwizera rero bitewe n'ayo makosa cyangwa se no mu mahano yakoze yabaye ahagaritswe kuri RBA. Rero reka rwose tuze guhura mu yandi makuru ari buze gukurikira aya ngaya, ndetse ikiganiro kizakurikira iki ngiki rwose, nimba wifuza kumenya rwose ibyo wikwizera ko bigomba kugenda buri kimwe, kora subscribe kugira rwose amakuru uzakomeza uyakurikiranira hafi. We twabanye kuri YouTube channel rwose mu kiganiro uri umuntu w'ingenzi, kora subscribe tujye tubana mu yandi makuru rwose agezweho.